broj 3. Naš je grad iz dana u dan sve ljepši. Popravljene su ceste, zasađeni parkovi, a ima i puno novih kuća. Međutim, odlučeno je da se stare kuće sruše. Jedna takva stara kuća stoji u Žutoj ulici. Stanari su iselili i sada je prazna i tiha. Jednoga dana došla su djeca i odlučila malo bolje pogledati kuću iznutra. Bilo im je žao što će se kuća srušiti. Kada su ušli u kuću, rastrčali su se po njenim prostorijama, a na peći ugledali su bijelu mačku koju su odmah prisvojili. Kada su radnici došli ispred kuće, jako su se začudili. Mislili su da su stanari u kući. Djeca su gledala kroz prozor, radnici nisu srušili kuću i otišli. Djeca su odlučila popraviti urediti kuću. Dječaci i djevojčice su dobili stare sanduke i napravili stolice i stolove. Djevojčice su ukrasile kuću srebrnim i zlatnim papirima, staklenim kuglicama, a na prozore stavile vaze s cvijećem. Djeca su uredila i vrt. Posadila su cvijeće, mrkvicu, kamilicu i druge biljke. Na vrata su napisala svoje ime. Rutica, Veljko, Bog, Saša i Tanja. Kada su radnici ponovno došli, još su se više začudili. Kuća je bila lijepa, uredna i puna djece. Gradsko vijeće je odlučilo da se stara kuća